Kung the voice of the people party. Oh, kumra keren mene di Dr. Karachen. Kadon Shibun ba ka Bamsat Wadaport District Council. Pri ka CG report kay kumo. La si Juborsh ki kontraktor. Oh, ngalang CM Haport District Council. Mriubna ngala ilot kumno kitray. Ko ki pai babi namar kata. Ngihi bakat banang mikis ni ki pai ba kidang dan pring jing tumar jimot kim tubshu kanu gabor kabashisha kabor himane kabor district council ne kabor chama sarkar jala ki nongsin shar ke lele kat bala ban pentumar ya ga jimot ke je prakhat jo pai ba bau pai ba usaha ke undum pek menta teng teng I kumbahe pun banu MDC UMLE ru hamta magi constituency balami khmat da KMLE jo voice of the people party ka sarkar kaile ka bala ban yorot ya ka ikhtiar ka jo MLE ban pinki skong yo MDC o ngam ju kham yo snow kot membangarang samla deitang hadini ki khendiat snam ki bementa Shipo snam ngaladon ha kaliang persya Kumu MLE ngalayeng persya ika sarkar nrehe kitugi shipo snam kamdan gajing muslia jongga sarkar hagmini biki kampunroi hapo ka constituency menta hagani ka sarkar MDA ki muslia iki kampunroi hagi constituency balami khmat ta ki MLE jaga voice of the people party ki persang baniorot batban penkius kong hanglo pinyos no haga juk jongno bau MDC ula ban ai surok rong to thu enga pai ba lapin kala khong ponglut ya ga por bani ga jing sro thu jo pai ba la ga voice of the people party kan sinchar kan pinbek ya ki AK kumba ki de banlong kay ga banjala nangi ka snong la nangi ka sarkar la ni ka party ni roj ya ka ikhtiar ga jo sarkar snong bak nginwan ban pinskong yung rang badong hato kata kalong galinti ka badeng lajit yung sarasnong haka kerdan usodarasnong lajit yung rang badong haka kerdan urang badong kumju lajit yung MLE haka kerdan jo MLE lajit yung MDC haka kerdan yung MDC ngampai kindiak bangin kam suto ya ka history jaga jingat lenti ka jigi kom ka chat benri Saistin haupra Kulay shibonu blain kun kuipi UAP